即摆圣诞节就伫要到啊，相关的树桩是袂较下脚。安宜兰有一间专门咧发财啊的业者，今年种200万丛的圣诞红，按算2礼拜内就卖了了。也若伫法国有一间种圣诞树的厂商，因除了用环保的方式来种，伫卖过程当中嘛尽量减少碳卡热。这个网室内面规个看起，内面的食物叶啊拢是红色的，看到就知影讲耶诞节即要到啊！伫咧爱尔兰都柏林的圣诞红育栽场，所在有3.2公顷，工作人员伫咧包装圣诞红盆栽，准备要出货。Typically would grow about 2 million plants a year, and we'll be emptied out in about 2 weeks. So the 15th of December, this place will be empty, and we'll all go home and enjoy Christmas. 圣诞红的原产地是墨西哥，育栽场经理讲，这种食物袂输敢若千金小姐咧。种的时阵，日头光爱有够，也该防变虫害，爱控制温度，搁爱互因莫伤大丛。因为圣诞红差不多爱6个月时间生长，育栽场伫咧7月时阵就开始种，希望今年业绩会袂歹。Definitely a crop that is synonymous with Christmas at this stage. I'd say there's probably more poinsettias sold than there is Christmas trees. 不过耶诞树厂商可能无啥同意这种讲法。法国的朗吉斯市场讲是全世界上大的新鲜食品批发市场。不过每年若到耶诞节，拢会改卖耶诞树。Notre production globale, à mon avis, tourne autour des 8 millions d'arbres en culture. Et ici, au départ du mine de Rungis, on doit commercialiser aux alentours de 200 000 sapins par an. 真侪人客来景，无共大细丛的冷杉树拢有人要买。不过一丛2公尺宽的冷杉树就要种7年到10年。厂商除了爱开时间种，也强调会尽量用环保的方式种。Et oui, on y est attentif puisque l'empreinte carbone d'un sapin de Noël est positive. On essaye aussi de changer, et ça l'ensemble de la filière, puisque l'ensemble de la filière cherche des solutions pour diminuer les intrants, diminuer les produits chimiques. 这几年有真侪研究讲，范围正宽的耶诞树栽种园，会当为鸟仔提供暂时的避难所，也会当避免土地过度开发。因若南边的栽种园，怎么就拢使用有机肥，减少对环境的污染。公司新闻牛眼编辑。